This is Nepo Sport News on Nepo TV Official. Yes, nongeye kuba ikaze nanabifuriza umugoroba mwiza mwese mukunda ibiganiro binyura kuri Nepo TV Official. By'umwihariko mwe mwakoze subscribe ariko namwe mutarakora subscribe nkaba nababwira ngo mukande subscribe ibiganiro byacu bigiye kujya bibacika. Uyu munsi kuri no mugoroba mbazaniye na sport update, amakuru agenda avugwa mu makipe mukunda aba hano mu Rwanda ndetse n'i Burayi. Wakwibaza uti turahera mu Rwanda mu ikipe ya APR Football Club haravugwamo kongerera abakinyi amasezerano abitwa niyo mugabo Claude, uboneka Jean Bosco ndetse na Nigena Clement. Ibyabo bihagaze bite uraza kubimenyera muri iki kiganiro. Ikindi kintu uri buze kumenya, turerekeza muri ekipe ya Rayon Sport turebe naho ibiri kuvugwamo. Ese hari ingingo Francis aratoza match ya Rayon Sport yo kwa gatatu afatanye na Gicumbi cyangwa arasubira muri Kiyovu Sport? Iyo nabyo uraza kumenyera muri iki kiganiro. Uraza kumenya kandi umuvugizi wa Kiyovu Sport Minani Hemede icyo yatangaje nyuma yo kwara ingingo Francis Christian Mbaya yerekeje muri ekipe ya Rayon Sport. Saho ngaho gusa turihuta cyane twerekeze no mu ikipe z'Uburayi, ku mugabane w'Uburayi. Tureba amakuru havugwa, turebe ibigomeje gucaracara ku mbuga nkoranyambaga hariya ku mugabane w'Uburayi. Turagenda tugusesengurira akantu ku kandi. Nanabahaye ikaze, muranyumva neza, n'umungu wanyu meze neza. Iyi ni Nepo TV Official, mbahaye ikaze. Tudatinza cyane reka duhere mu ikipe ya APR nkuko nari mbabwiye. Mu ikipe ya APR haravugwamo kongerera abakinyi amasezerano. Abakinyi bavuga ko bashaka kongererwa amasezerano no witwa Ruboneka Jean Bosco, hakaza witwa niyo mugabo Claude kapiteni wayo ukina ku ruhande rw'umuso kuri gatatu, ndetse hakaza n'umudefanseri navuga ko ari mu badefanseri beza muri iki gihugu Nigena Clement. Amakuru akomeje kugaragara ku binyamakuru rero no mu bitangazamakuru bitandukanye, biravuga ko uyu musore Clement yaba yarasinye pre-contract cyangwa se imbanziriza amasezerano mu ikipe ya Al Hilal Omdurman yo muri Sudani isanzwe ikina shampiyona y'u Rwanda, ariko akaba anafite offer y'ikipe ya APR yo kwisinyira imyaka 2 kugera mu 2028 bakamuha ibyo baha abanyamahanga. Nibyo kwitega tukareba niba uyu musore ese araza kwerekeza he, ese araza gusohoka muri ekipe ya APR yerekeze muri ekipe ya Al Hilal nkuko birimo kuvugwa, cyangwa ubuyobozi bwa APR buraza kumwongera amasezerano. Ariko icyo wamenya nuko ubuyobozi bwa APR abari hafi y'ubuyobozi bwa APR biravugwa ko uyu musore bazamuha amafaranga yifuza nkayo habwa abanyamahanga bakina muri iyi ekipe kugira ngo akomeze gukinira ikipe y'ingabo z'igihugu. Baravuga ko bashobora kumuha agera ku $9,000 by'amadolari kugira ngo akomeze gukinira iyi kipe y'ingabo z'igihugu. Nibyo kwitega tukareba. Undi urimo kuvugwa no bita Claude niyo mugabo we murabizi neza ko mu minsi yashize yashatse gusohoka muri ikipe ngo yerekeze mu ikipe ya Simba, ariko ikipe y'ingabo z'igihugu igomeza kugumana uyu musore. Uyu musore rero inkuru igezweho nuko uyu musore ashaka kwerekeza hanze. Biravuga ko hari ikipe yo mu Barabu ahanini muri Tunisia yamuhaye offer yo kuba yaza kwerekeza muri iyi ekipe, akaba yayisinyira amasezerano. Uyu musore Claude nawe abamwegereba muri hafi yabagaragarije ko yifuza kujya gukina mu ikipe yo hanze kugira ngo bimwongerere amahirwe yo kujya abona call up mu ikipe y'igihugu National Amavubi. Ikindi kintu wamenya no kuri no musore Ruboneka Jean Bosco, uyu musore Ruboneka Jean Bosco nubwo yifuza gusohoka hanze, ariko amahirwe menshi nka 80% nuko ashobora kuguma muri ekipe ya APR akaba yakongera amasezerano azamuye imyaka 3 azamugeza mu 2029. Nibyo naho kwitega tukareba niba umusore koko yazongera amasezerano. Ariko biravugwa ko uyu musore hari ikipe yo mu gihugu by'abaturanyi baba baraganiriye yashakaga kwerekezamo. Nibyo guhanga amaso tukaba twareba uko bizagenda. Tudatinze cyane reka twihute tujye muri ekipe ya Kiyovu Sport. Ikipe ya Kiyovu Sport binyuze mu muvugizi wayo Minani Hemedi uvugira abafana. Uyu Minani Hemedi yagaragaje ko bamaze kurega umutoza hari ingingo Francis Christian Mbaya waje kwerekeza muri Kiyovu Sport. Mu magambo yatangaje bwite yagize ati hari ingingo Francis Christian twamaze kumurega muri FIFA kuko atubahirije ibyo ari bikubiye mu masezerano twari dufitanye. Ikindi kandi amasezerano twari dufitanye yavugaga ko uyu mutoza hari ingingo Francis Christian yazashaka kugenda cyangwa hari ikipe yamushaka yaza ikatunyuraho nk'ubuyobozi bwa Kiyovu Sport tukaba twakumvikana tukaba twamurekura akagenda. Ibi nibyo guhanga amaso tukareba
ese hari ingingo Francis Christian araza kumvikana na Kiyovu Sport, nibikomeje kukubazwa n'abantu benshi, ariko nka Nepo TV official wakwibaza uti twakuzaniye iki. Ikintu tukuzaniye nicyo Ferwafa ibivugaho. Ferwafa yo yagize iti binyuze mu muvugizi wayo, umunyamabanga wayo Boni Mugabe yagize ati ntabwo Ferwafa yatanga lisanse mu gihe ibyo bibazo bitarakemuka. Yavuze ko uyu ari inyigo Francis Christian atahabwa lisanse yo gutoza Rayon Sport igihe ikibazo cye na Kiyovu kitarakemuka. Uyu Boni Mugabe yakomeje agira ati Kiyovu yamenyesheje Ferwafa icyo kibazo. Ubu abanyamategeko ba Ferwafa barimo gusuzuma iyi dosiye. Nta magambo yaje kuba atangazwa na Boni Mugabe, yavuze ko uyu hari ingingo Francis adashobora gutoza umukino wo kuwa gatandatu ikipe ya Rayon Sport izaba ikinamo na Gicumbi iki kibazo kitarabonerwa umuti. Nibyo gutegereza tukareba niba hari ikiri buze guhinduka, ariko ikindi wamenya ubuyobozi bwa Kiyovu Sport buyobowe na David nubwo adahari yibereye muri Amerika, ubwo ntibwumva ntibukozwa ibyo uyu mutoza awubwira byo kwerekeza muri ekipe ya Rayon Sport. Dukomereje muri ekipe ya Rayon Sport rero naho dufitemo amakuru menshi cyane, amakuru menshi ayivugwamo, niyo mpamvu mugiye kunyemerera nkaberekeza muri iyi ekipe. Muri iyi ekipe ikivugwamo n'uyu mutoza hari ingingo Francis baje guha ikaze neza. Ikindi kintu muri iyi ekipe naho barimo barareba ukuntu ikipe ifite ubuyobozi burangajwe imbere na Murenza Budara ndetse na Gakwaya Olivier n'abarimo ba Gacinya Chance Denis burangajwe imbere no gushaka ukuntu bakongerera abakinyi amasezerano abarimo kuyasoza. Nabyo nibyo gutegereza tukareba niba hari abo bazongera amasezerano. Ikindi kintu mwabonye ko ku rutonde rwa FIFA hasohotse izina Rayon Sport ko yafatiye abantu kubera kutishyura amafaranga bari babereyemo umukinyi wayikiniye witwa Suleiman Dafour waireze icyo kora umuvugizi wa Rayon Sport, umunyamabanga Rayon Sport Olivier Gakwaya akaba ari yaje kuba atangaza ko nibamara kwishyura iri deni bazakomorerwa kugura abakinyi. Nibyo guhanga amaso tukareba. Ikindi kintu wamenya abakinyi ba Rayon Sport bari mu mvune bagiye bagaruka, yaba barimo Emery Bayisenge, abarimo Youssou Diagne, bose ku munsi wa none ndetse n'umunsi w'ejo hashize bose baje kuba bagaragara mu myitozo mu Nzove. Ikindi kintu muri ekipe ya Rayon Sport munyemerere mberekezo no mu bagore ho gatoya, mu ikipe y'abagore ya Rayon Sport nabo bari kwitegura umukino bafite wa championnat bashobora kuzatwara igikombe bazakinamo n'ikipe ya Muhazi United. Nibyo nabyo kwitega tukareba. Indi nkuru ikomeje gucaracara ku mbuga nkoranyambaga kuri no mugoroba ni ikipe ya Rayon Sport yamaze gutangaza umukino wa derby izakinamo n'ikipe ya APR. Ni umukino ikipe ya Rayon Sport izaba yakiye APR, ni umukino uzaba ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026. Ni inkuru yatangajwe hakiri kare bagaragaza igihe umukino uzabera ndetse bakanagaragaza n'ahantu umukino ushobora kuzabera hatagize igihinduka. Bashyizeho Stade Amahoro. Umukino ese ikipe ya Rayon Sport izitwara neza, nabyo nibyo gutegereza tukazaba tureba. Kwihute cyane twerekeze mu ikipe ya Al Hilal gato na ka breaking news. Nyuma yaho Jean-Claude Girumugisha yahawe offre n'ikipe y'Abarabu kuri miliyoni 5 z'amadolari. Ikipe ya Al Hilal yamaze kumusimbuza, yazanye umusimbura we rutahizamu w'umunyasudani witwa Ali Musa Hussein. Uyu musore aje gusinya amasezerano muri ekipe ngo abe yasimbura Jean-Claude Girumugisha ugomba kwerekeza mu ikipe y'Abarabu ukayaba k'amafaranga yagira kuri miliyoni y'amadolari. Nibyo kwitega tukareba niba uyu musore azatanga akazi muri ekipe ya Al Hilal. Twihute cyane twerekeze ku bivugwa makuru y'Uburayi. Munyemerere mberekeze mu ikipe y'igihugu ya Argentine. Mu ikipe y'igihugu ya Argentine bamwe mu bakinyi bakomeye barimo Lionel Messi, Emiliano Martinez, Nicolas Otamendi, Alex McAllister, Leandro Paredes na Cristiano Romero
barashinja ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri iki gihugu cya Argentine, Perezida Claudio Tapia bakunze kwita Chiquita, ko bateguye imikino ya nta kigenda, baje kuba bategura imikino ya nta kigenda ya gishuti mu gihe biteguraga igikombe cy'isi. Abakinnyi bagaragaje imikino imwe ya nta kigenda ikipe y'igihugu yagiye itegura, ntaho bakinye n'igihugu cya Mauritania ndetse na Zambia, nyamara mu gihe ngo ibindi bihugu byakinaga imikino ikomeye cyane. Aba bakinnyi rero baje kugaragaza ko batishimiye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri iki gihugu cyabo cya Argentine ko barabazaniye imikino idakomeye irimo igihugu byo muri Afurika. Twihuse cyane tudatinze, reka nkwerekeze muri shampiyona bita Ligue A. Muri Ligue A naka update mba nkuzaniye, wakwibaza uti muri Ligue A nabaye bakinyi bahembwa neza kurusha abandi muri shampiyona ya Ligue A. N'urutonde rw'abakinyi bahembwa neza muri shampiyona ya Ligue A rwasohotse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2026. Umukinnyi mu mafaranga menshi muri shampiyona ya Ligue A, uwa mbere bamwita Ousmane Dembele, ahembwa $1.5 million. Uwa kabiri bamwita Marquinhos, $120,000. Uwa gatatu bakamwita Achraf Hakimi, $100,000 undi bakamwita Lucas Hernandez, uhembwa $100,000. Tukaza kuba bita Warren Zaïre Emery, uhembwa $950,000, ubwo ndavuga ku cyumweru. Ndavuga ku kwezi. Undi mukinyi uvugwa uhembwa amafaranga menshi bamwita Vitinha, $900,000 ku kwezi. Hanyuma hakaza Kicwa Kavicha Kvaratskhelia, $900,000, João Neves na $900,000, Nuno Mendes $800,000, William Pacho $800,000 ndetse na Fabian Ruiz uhembwa $800,000. Akandi kantu ku mugabane w'Uburayi, hashyizwe hanze liste y'abakinyi bambara jezi ya nimero 10 bakaberwa. Uwa mbere bamwita Kylian Mbappe, akina muri Real Madrid. Undi bamwita Jamal Musiala mu Budage, Cole Palmer muri Chelsea, Lautaro Martinez, Ousmane Dembele, Nico Williams, Matteo Cunha, Alex McAllister, Rafael Leao ndetse na Lamine Yamal. Abakorewe abakinyi baberwa no kwambara jezi ya nimero 10. Ikindi kintu wamenya, umuzamu w'umwirabura ariko ukina mu ikipe ya Man United w'imyaka 30, muramuzi cyane bamwita Andre Onana, yagize ibihe byiza ari muri Ajax ndetse no muri Inter mbere yo kuza muri Man United. Uyu muzamu yamaze gutizwa mu gihugu cya Turkiya muri Trabzonspor yo mu gihugu cya Turkiya. Ese uyu musore kariyeri ntiri kugenda igana ku musozo? Ni ibyo gutegereza tukareba uko uyu musore azitwara muri iyi shampiyona ya Turkiya. Ndumva ari ibyo ngibyo ibyinshi ngerageje kubinyuramo, nayo makuru yarahari nizo sport update. Ariko gato ntarasezera, nari nibagiye kubabwira breaking news igihari. Indi breaking news wamenya nuko bidasubirwaho nka 90% nta gihindutse, transfer ivuze ubuwa iraza kuba muri equipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport ishobora kuza gusinyisha nyuma y'iyi sezo umusore ukina ku ruhande rw'ubumoso, na wundi yitwa Christian Ishimwe, akina ruhande rw'ubumoso rwa Polisi. Uyu musore ashobora kuza guhanganira umwanya ndetse na Ganijuru Ishimwe muri ikipe ya Rayon Sport. Nibyo gutegereza tukareba niba iyi transfer izakunda. Ako ka update nari nkibagiwe, reka mbashimire rero, shimira ariko wowe nanone by'umwihariko wakoze subscribe, ngushimiye by'umwihariko. Ariko nawe utarakora subscribe nkagushishikariza ni genda ukore subscribe nyamuneka, ibiganiro bitajya bigucika. Ndabashimiye, umugoroba mwiza. Iyi ni Nepo TV official, naho ngiye ibisanzwe muranyumva neza. Ni Nepo, bye bye, ciao ciao, hasta la vista.